Kalian jak sibuk deh nih balik no. Nih kak, kalau nggak skrip konten lagi nih, kadang mana ide bisa. Banyak serusan sih deh. Kayak konten YouTube deh mesti nggak skrip. Senja seru kak. Nih raga mumpung mana ide, tulis kan jadi nih pasti ngesap raga gitu loh. Lebih serem deh. Tulis ya YouTuberan lain. Ada nih cewek seksi mau modal nyonyo gini deh, gablek sambil main game. Tuh rekam upload deh, jutaan subscribernya tuh deh. Nah bang ya gitu. Udah kena sing lah nyonyo goblek ini. Yang kena ancang nutin. Tuh ada masih bensin. Anak cewek cernak-cerik main sekuisi kakak kiki gitu. Tuh jutaan masih subscribernya tuh. Sing perlu nggak skrip kini sana cara deh nih. Nah bang tuh kak. Nah teman-teman iya gitu, nak hobi iya gitu main sekuisi gitu tuh. Nah senja paksaan yang udah repot. Nih ada masih konten bensin deh. Gagahnya dong. Luang ngedengan kesugihan iya. Begitu ngerebak rumah artis, ngedengan kesugihan artis, jutaan masih tuh subscribernya. Nah kak, iya nak kenal aja artis papan atas. Terus artisnya nak demen ya, sing keberatan saya ya gerebak rumahnya. Terus netizennya demen mau balik kesugihan artis. Kenang menraga nutin tuh. Si ceraga, kalian kenal aja artis, ya kalian tadi kak ya, raga sing kenal. Harusnya sing gitu deh. Gaya konten aneh mendidik, aneh bermutu gitu deh. Konten cerengken menurut kak tuh. Nah, cek aneh bermutu lah. Nah gini kak, pengen raga ngerti kak om. Banyak raga contoh, kengken konten aneh bermutu tuh gitu kak. Nah coba konten kak kengken deh contohnya aneh bermutu tuh kak. Kali di ini nih, mumpung ada wifi ini tuh. Raga neng channel deh, ini belum makanya berpikir ide apa deh gaya ini. Banyak channel lagi bermutu gitu kontennya deh. Geleng. Kak koneng lah channel YouTube. Subuh bani ngomentarin channel ini subscribernya berjutaan tuh. Tapi ragu kan akan naik deh. Sih cara gitu tuh konten sing mendidik tuh deh. Nah selegang bekak nyinyir itu, aneh nyinyirin tuh sibuk masih ya ngecek saldo nih tiap detik nambah terus tau nggak? Oh saja nih.